Nilikuja kitu kinoma sana. Nilitoka hapa nimepona. Tena nilikuwa na tatizo mtupu, mzazi aliniombea nikafunguliwa. Sikuwa alikuwa anafundisha neno leo. Nilisikia kitu kinaniuma pale pale kwa kusema. Nilibaki najishika hivi nikiumia. Aliposema wenye wanaumia hapa wasimame, nilikuwa wa kwanza. Nikasikia na mimi nimesamehe. Hivi ndio ungine mtu gani Mungu alifanya kitu si akitunga wafanye sadaka. Mungu amekufanyia nini? Nilikuja na kitu kile Akuseko ya baye. Alikuwa anaumia. Wakati nimemwambia asimame mtu anaumia hapa, aliposimama alifika na kuona amani nyingi. Tamasha shukuru Mungu. Hivi nakumbuka nakundi naye mjeba kunguli naye na mama kwa sababu mishikanga halayumva ilisonga heshimo ndani kuja kumumena alikundashi alikuja ugo vyaheze alipofika hapa alikuwa na maumivu tumboni, akijisikia naumia, lakini hivi limeisha. Hapo kumeni kwa Kristo Yesu. Nanje nikizangana niba baramenya asike mwana alikuwa anaumia kafunya chukika, alikuwa na mama wetu takidogo kwa wale mchelo finance. Umeweza kusema nikafika pona. Hayo mwanangu sina hapo kubera bali mama ikinga mumulelea gara kuti alali hanze. Nyabu mama bali bakutemba jono musi sinarinda witi achagwa mumuleko muraho. Ngiye kurabo bakatuvuga sasa ngo mama yake. Bali ko bahari abakwanjene bigenda kandi ngo mama yake yakwa ngo nejaje ndero. Ndamubya ngene ndake ndacambira ngo ntama nyangane boya. Charunga tunane mana ngoma ngende mugashomenyene na chenu bavuze muganze munekanye n'ubura business bibide cyo bishyiramo charunga najyo arajyo yarambye ko byageze kumulikinga nyene cyo yategezwa kumugirira nabi, ariko murumva ko yababariye amashimeshi kuri mwe murera ahubwo azakuyikinga sasa bila kutangura kazi nile kali mana ndiye mwenza mungu wao asime ndipo hivi kudwele kuri mu mama nawe imani kukorera ibitangaza mu kwikorera abantu. Amen. 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 Mpagaze ahashima Imana ku gitangaza yakoreye umusoro wa muntu Jennifer wo tuvukana yagize accident. Yari amaze iminsi agendera kuri bekini kandi akagenda babaye cyane. Ntiyashobora kutambuka atabiriye. Wa muntu rero ndakubarira ati hari ahantu nari nkeneye kutujyana ubona ubwoko bw'Imana, hari amavuta tizo accident z'iminsi yose, hari impamvu ziba tumenye turabisha Imana dukorera wa Mungu turaza hano tuhasanga ubundi bumbere ukuri ndabona kigali ubwoko bw'Imana amashimeshi kuri bahagarara hano imbere baradusengera ubwo nyene mbona baramwatse bikiya cyane zuruka kuri podium ari muzima kakiye yacu nuko aracyari muzima yashima yashoboye kuza hano yaje n'umudamu wiwe kuri yaho yicaye ari Ewe kuri uyu munsi numva amuneze udasanzwe nk'uko ahejeje kubivuga muvukanyi kwa Mungu heze mu minsi mike naje ngaha ibekiye ariko warayisigira ibekiye murabona umuntu ahagaze nayo
kuri ngoma ko dukoresha iminota itanu. Amen. Igipande cyariko kirameneka cyane rwose mugabo umuntu ngamuze cyangwa ateka nzenga gusenga mugabo niva ngaha nahaciye mbona huguruye mugacinjira ngaho turi kumeneka ngaha cyane rwose kandi si ibya misi yose ni ibya misi yose ariko yigisha ibintu by'ukubabarira numvise kubabarira yese abantu benshi bahumekeje ariko nyagarara ngaha akimoraho kabisa ntabwo nsingabiye ku mutwara Ariyo ndi munagomba kuvuga Imana mukora ariko kandi nibaze bakundina yakunja amatima urumva nakitagaza cyane nakibara mu bwoko ashobora kugoba nakitagaza cyane uwo mu bwoko nakitagaza amashimwe kuba Dios katumbirio abo Yesu yakiriye neza Amen. Nagiramba umuntu wose n'umuhunda umubyeyi wacu ahamuze ko byose byacibiri urasaba kuzanira zombio kila mbio abantu bakeneye kumva ibyo Imana yakora. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Cyane baje gushima Imana kuba ngenga muzima. Kubera tuvuye muhira twaje turi muri bisi twari turimo turagisangana ariko turashima Imana gusa dodo yari yicaye ku dirisha amarika cyane gucako ngaho ariko naturabaye turashima Imana amekuja na mia tumboni mboni kashua kwa ni kwa kumwombe. Amen. Nashukuru kwa madamu naona siku ya leo. Jenda tanga kuitangaza na wani madamu yule alikuwa anasumbuka ngizo bana Sababu kwa wangu ndio kuogopa sana. Sawa? Ndio kuogopa sana. Yala tinya madamu wiwe yaramuona akachukumira bagabo batinya bagore Simon na madamu ni wabali. Wakati ndio naomba ndio ndio tena kusumbua. Igihe nasenga umugore na mwana murungi. Kama vile jana nyumbani kuomba. Ejo nalikuwa nasenga mchana kwa fupi. Ejo nalikuwa nasenga. Kama vile kastom kwa. Umegona iko na mbanga. Wakati bali kitaka huwa mjomba nikaja mama. Kandi nabyo gusenga mudamu kugira ngo stop. Basi naomba nisamehe kwa sababu siku moja niwahi kupiga kwa mganga. Igihe kimwe yaciye amushira kwa makofi ashushe kiruhu katika gize nani. Siku ya leo naomba Mungu asante sana kwa roho yako. Au ni msalimeze Mungu aliye na Mai kwa mweza akoko wa Mungu